Mari ibu dokter bilang pakai celana robot-robot. Robot-robot nanti mau kakak di sini. Iya, robot-robot tunggu dia pakai celana dulu robot-robot deh. Sabar ya robot-robot deh. Robot-robot tunggu dia pakai celana dulu. Robot-robot dia pakai celana dulu ya. Ya robot-robot ya. Syukur alhamdulillah kalau Puana sudah sembuh ini. Ibu dokter bilang harus extend 1 malam lagi. Jadi 2 malam ini. Iya, biasa ya. Mana papa bikin? Ayo papa bikin, papa kasih nasihat. Ibu dokter bilang, Pangeran Miraj, sudah sembuh ya. Tapi harus minum obat dulu, jadi 1 malam lagi, kata ibu dokternya gitu. Oh iya sudah ibu dokter, terima kasih ibu dokter. Robot tunggu sini deh kak. Hulk bobo sit ya. Hulk bobo di sini di bawah penganan.